Ja vas sve srdečno pozdravljam i drago nam je da ste došli na naš treći dan Turbuksa, naše male književne manifestacije koja se već nekoliko godina unazad odvija u okviru mjeseca hrvatske knjige koji traje, to znate, od 15. listopada do 15. studenoga. Ove godine tema su hrvatski autori, a moto je ajmo se hrvati s knjigom. Neobično mi je drago da imamo ovakvu profinjenu, renomiranu gošću, našu poznatu književnicu Ivanu Bodružić, nagrađivanu. Ja vam se zahvaljujem na odazivu. I evo za početak ja bih možda malo prošla vašu biografiju, samo ukratko, ako neko možda nije upoznat. Znači, rođeni ste 1982. u Vukovaru, živjeli ste tamo do 1991. Otišli ste na ljetovanje ne znajući da se zbog rata više nikada nećete vratiti, nažalost. Osnovnu školu završili u Pomorsku gimnaziju u Zagrebu i ta konstanta prognaničkog dijela života u đačkom domu su bile vijesti i knjige koje ste posuđivali, a ponekad i krali. Ovo je inače biografija skinuta sa vaše službene večerice. Nije prvo istine da zato sam krala knjige. Da. Bilo je da vjerovatno bi se ilegalno priključala na nečiji. Magistrirali filozofiju i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za prvu zbirku poezije dobili odmah nagradu Goran za mlade pjesnike, te nagradu Matice Hrvatske Kvirin za najboljeg pjesnika do 35 godina. 5 godina nakon pjesničke zbirke objavili prvi roman Hotel Zagorje, koji je uvelike obilježio životni profesionalni put i put samostalne umjetnice, unutar kojeg se i danas bavite književnim i kulturnim radom. Osim pisanja, proze i poezije, pišete kolumne za novine i portale, vodite književne radionice kreativnog pisanja, programska ste koordinatorica Zagrebu festivala, te na različite načine surađujete s drugim umjetnicima i udrugama iz polja kulture. Knjige su vam prevedene na 12 jezika, objavljene u 13 zemalja, 3 naslova objavljene u SAD-u, kao i audiobuka The Hotel Tito. Za svoj rad dobili ste važno priznanje i književne nagrade, domaće i međunarodne, kao što je Kikov za najbolji roman, Edo Budiša, Batra Noa, Ulisse Fix, francuski. Te ste gostovali na različitim sajmovima, čitanjima i književnim festivalima diljem Europe i svijeta. Vaše pjesme su uvrštene u brojne antologije europske poezije a ulomci romana objavljivani u mnogim književnim časopisima u Europi i SAD-u. Prema zbirci Priča 100% famu, Narodna pozorišna zenice uprizorila je predstavu Pukotine, a u režiji Anice Tomić od Dramskog kazališta Gavela postavljena je predstava Hotel Zagorje koja je dobila nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju predstavu 2020. godine. Živite u Dugom Selu, između Vlaka i šuma. Pa evo, mislim, biografija je impresivna, možemo sad nešto reći o vašim knjigama. Znači, tu je Hotel Zagorje, roman o Domovinskom ratu, tu je za što sam se spremna potući, tu su kulturološki komentari, zatim 100% panu kratke priče, Rupa Krimić, Klara, čuda stvara, to je slikovnica, odnosno ilustrirana knjiga o ljetnim praznicima, In a Sentimental Mood, to su pjesme, Prijelazi na divlje životinje, isto poezija, i kao i prvi korak u tamu, a kruna svega su Sinovi i kćeri, znači knjiga za koju ste nedavno primili nagradu Meša Selimović, koja se dodjeljuje za najbolji roman na govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Samo ću još pročitati što je u obrazloženju žirija navedeno. Ivana Bodružić opisuje kolaps intime u porodici, opisuje društvo neslobode, opisuje prirodu konzervativnog sistema u kojem je drukčije i manjinsko izloženo nasilnoj kontroli isključivanja. Ova hrabra knjiga s brutalnom otvorenošću govori o problemima koji se uglavnom prešućuju, a književnost ih je nepravedno zaobilazila. Knjiga Sinovi i kćeri je poziv na promjenu. U pitanju je hrabrost udružena s književnim danom. Evo, čestitam vam na nagradi. I ja bih sada prepustila riječ našim moderatoricama, to su Monika Kelemenić i Naomi Strečak. Izvolite, djevojka. Dobar dan i dobrodošli u Veliku Goricu. Hvala lijepo. Autorica ste nagrađivanih i prevođenih zbirka poezije, romana i zbirke priča. Djela su vam prevođena na 10-ak stranih jezika, a za svoj književni rad nagrađeni ste uglednim domaćim i inozemnim nagradama. A
ali započet ćemo iz ovim tipičnim pitanjem. Kako i kada je sve počelo, to jest kada ste počeli pisati? Ja, da. Pa, zapravo sam od uvijek zapisivala nešto što mi je bilo važno. Kad sam bila u osnovnoj školi, naravno to nije bilo ništa impresivno, čak što je više bilo strašno patetično i užasno, ali meni bilo važno i onda sam zapisivala ili neke svoje razmišljanja ili sam prepisivala uglavnom stihove pjesama koje su mi bile važne, drage i nekako formativne. I onda se sve više i više to zapravo slagalo u neku moju poeziju, koju sam pisala nešto malo tijekom srednje škole, dnevnike. Uglavnom pisanje mi je bilo važno kao neki način izražavanja sebe i možda ne toliko izražavanja koliko preslagivanja unutar sebe određenih dojmova, događaja. Jer kad nešto napišete na papir, vi onda na neki način to demistificirate, nego kad vam je kao smisli u glavi, a s druge strane stvorite neki odmah prema tome i možete se bolje postaviti prema svemu što vam se događa. Plus ako imate još neku ambiciju malo umjetničku da to bude originalno, autentično, onda zapravo u tome uživate. Na faksu sam počela više pisati poeziju i onda sam na nagovor zapravo prvi rukopis poslala na natječaj Goran za mlade pjesnike, mislim se da je druga godina faksa ili treća. I potpuno sam zaboravila na to, jer tad, kako nije bilo ove internetske komunikacije u ovom smislu, onda mi je pošto bi stizalo. Da li ste dobili ušli drugi izbor ili tako nešto. I nakon 2 mjeseca sam dobila obavijest da je taj moj rukopis pobjedio u konkurenciji od 70 rukopisa. I to je možda bio prvi trenutak kad sam samu sebe počela ozbiljnije doživljavati kao neko ko se bavi pisanjem. Iako je to bilo uvijek nekako ružno, zato što kad sam dobila Gorana za mlade pjesnike, sjećam se da je moja mama sad rekla kao, joj super, kao bravo, znaš, ali ja stvarno ne bih voljela da ti završiš povijesnu planu. Jer to je ona neka tragična slika, u hrvatskoj kulturi i književnosti, pjesnikinja, bolesna, sama, u bolnici, kraj života, stara, napuštena. Tako da, tako je to zapravo počelo sa tom poezijom. I onda ta priznanja i nagrade, kad ste jako mladi autor, u stvari vam znače najviše u smislu da vas potaknu da sebe malo ozbiljnije doživite kao pisca, da malo možda više pazite na to što pišete i da vam nekakav podstrek za dalje. Ja bih rekla da je tako nekako započelo. Sjećate li se prve pročitane knjige? Sjećam se prve pročitane knjige koja me baš, možda mama mi je čitala kad sam bila malo po tome računa, ali neka prva knjiga koja me jako zabavila i koju znam da sam čitala onako pod poklonom sa baterijskom lakom jer mi je bilo užasno zabavna i zanimljiva. Možda negdje u 3. osnovne od Hrvoja Hitrica Eko. To mi je bilo nešto što mi je bilo jako fora i sjećam se baš osjećaja vezano uz tu knjigu. A sad, da li je bila prva, vjerovatno nije, ali nju sam nekako zabavila. Rođeni ste u Vukovaru, recite nam nešto o svojem djetinjstvu i koliko su događaji iz djetinjstva povezani s vašim djelima? Pa zapravo do rata 1991. sam imala neko prilično tipično dosadno djetinjstvo koje nije bilo, ni po čemu se nije razlikovalo od drugih djetinjstva. Imala sam brata koji me maltretirao, stariji od 7 godina od sebe, što je sasvim uobičajeno. Imala sam jednu baku i dedu koju sam više voljela ići, drugu koju sam manje voljela ići, što je također isto uobičajeno djetinjstvo. Prijatelje u ulici, u kvartu i neke potpuno, kažem, neka opća mjesta. Naravno, rat je promijenio sve u smislu da je to neko tipično odrastanje postalo potpuno netipično. I o tome sam pisala u prvom romanu Potpuno Zagorje. Naravno, taj roman jeste prije svega roman, tako da ja moram uvijek naglasiti da tu ima jako puno stvari koje su izmišljene, jer vi kad počnete pisati prozu, ona se uveliko razlikuje od života ako pretendira biti dobra. U životu, kao što znate, stvari se događaju jedne iza druge, potpuno random, svaki dan nabacano i bez nekog velikog smisla. Međutim, u književnosti, ako želite da bude dobra, stvari se moraju događati jedna zbog druge. Znači, potrebna vam je motivacija i potrebno je zapravo osmislite priču i da od onog materijala kojeg imate iz života
nadogradite ono što vam treba, ne bi ta priča na kraju držala vodu. Tako da u tom mom romanu svakako postoje mnogi elementi iz moje biografije, iz mojeg djetinjstva, međutim, ja sam tu puno izmišljala, puno se zabavljala i zaista sam trudila da napišem roman, a ne da to bude neka moja osobna ispovijest koja će sad kao tako stajati i svjedočiti o nečemu. Bilo mi je važnije da ispišem priču jedne generacije zapravo klinaca, mladih ljudi u tom formativnom razdoblju koji niti su mogli utjecati na nešto, niti su sami birali da budu na jednoj strani ili na drugoj, da se dogodi ovo ili ono, a to ih je tekako obilježilo ne samo u tom trenutku, nego kasnije njihov odrasli život je obilježilo, jer to je nešto što se naravno potpuno promijeni. Tako da, kad sam sama dobila svoju kćer, onda sam u jednom trenutku shvatila kako vrijeme prolazi i postajemo sve stariji i to još sad ne osjetite, ali hoćete u nekom trenutku, onda jednostavno zaboravljate stvari, što je potpuno normalno. A meni se činilo da sam imala dosta netipično djetinjstvo i da je bilo šteta baš sve zaboraviti i onda sam počela zapisivati neki fragmenti stvari koji se sjećam i tako sam pisala jedno 40-50 kartica je nastalo od tog teksta, a onda sam shvatila da sami ti događaji tako zabilježeni zapravo ne znače puno, da nama u književnosti uvijek treba neko književni junak ili kako se to u književnoj teoriji kaže fokalizator, osoba kroz čije ćemo oči gledati svijet, osjećati, tada vas priča puno jače pogodi nego kad imate samo neke nabacane događaje. Meni je bilo najprirodnije odabrati tu junakinju koja u tom trenutku ima 9 godina, budući da sam sama imala slično iskustvo u toj dobi. I onda sam odabravši zapravo tu junakinju, bilo mi je užasno lako pisati, jer je to bila neka onda kombinacija i mojih sjećanja i fikcije koju sam nadograđivala. Tako da, roman je u velikoj vezi sa mojim odrastanjem, ali ne bih se ja baš lijepo držala toga, jer ima tu puno izmišljenih stvari. To pogotovo sam govorim svojoj djeci koji su u nekoj tinejdžerskoj dobi isto kao i vi, onda ima tih dijelova o markiranju, pijanju, tako, to je sve izmišljeno. To je sve za potrebe. Završili ste Filozofski fakultet, smjer filozofije i kroatizma. Zašto ste odabrali baš te odsjeke i koje mu se više svidio? Zato što sam pala na komparativnom jednim dijelom, a drugim dijelom to mi je bio kao drugi izbor. Filozofija mi je bilo užasno interesantna zato što me stvarno, možda i zbog mog životnog iskustva, ali možda bi i ovako naginjala tome, užasno me i dan danas zanima zašto bilo šta. Možda zato i pišem, jer kad stvari pogledate na način da rodite se, živite, umrete, to je užasno besmisleno. Stvarno, nema nekog velikog smisla i toliko je tih sudbina na svijetu i nijedna nikad nije bilo drugačija. Naravno, ako ste vjernik ili vjernica, onda možete nekako drugačije sebi taj narativ objasniti, ali ako niste, onda je to jako besmisleno sve skupa. Književnost kao i filozofija neprestano traži taj odgovor zašto, traži taj odgovor, traži nekakav smisao, jer svaka priča koju pogledate, od najmanje, najkraće, nekih epskih romana, vidjet ćete zapravo da se bavi time da nekom događaju da smisao. Kao što i vi često ili ja u nekom razgovoru, kad mi se događaju neke sulude stvari, znate reći što se sve dogodilo s razlogom ili to je baš tako moralo biti, jer nama, da bismo preživjeli ovaj život, koji smo dok ne umremo, treba nam nekakav smisao, treba nam neka svrha i vjerovanje da ta svrha postoji. Meni iz te strane filozofija zamjenjuje negdje interesirale, a kažem, možda je to potaknuto i time kad nekad u životu na svojoj koži osjetiš tu besmisao zla, te besmislene neke patnje koja se dogodi i stvarno ne postoji razlog zašto bi to neko prošao, zašto bi to neko osjećao.
i onda vas to nekako možda u tom smjeru okrene da se počnete stvarno pitati o uvjetima ljudskog postojanja i o ljudskoj prirodi, a filozofija zaista daje, mislim, ona ne daje konkretne odgovore, ona možda negdje postavlja još više pitanja, ali s druge strane daje vam na stotine tisuće načina da razmišljate o tome i da dolazite do nekih svojih spoznaja i svojih odgovora. Tako da, filozofija mi je bila super, iako se s njom aktivno ne bavim više danas, a i to zahtjeva neko bavljenje. Meni je žao jer sam, nemam vremena za to, ne mogu se baviti s jednim i drugim. Tako da mi je bila jako zanimljiva dok sam studirala. A kroatistika mi je bila isto super, osim sam mi prve 2 godine bilo užasno dosadna, jer sam učila staroslavenski, dialektologiju, povijest apologetika i sve ovo ostalo što je, ono tako reći. Kasnije mi je bilo super zanimljivo sa novim hrvatskom književnosti, stilistikom i svim drugim kolegima gdje ste zaista bili u doticaju sa književnosti, jer ja sam taj svoj profesor radi književnosti upisala, ali na komparativu nisam upala iz prve, pa onda poslije, nisam mi pokušala više. Sad ćemo se malo dotaknuti vašeg školovanja. Koji je predmet bio najdraži u osnovnoj, a koji u srednjoj školi? Pa evo, to baš se poklapa sa mojim izborom studija. U osnovnoj mi je bio hrvatski jer sam imala i super profesoricu. A u srednjoj možda filozofija, jer mi profesorica iz Hrvatskog baš nije bilo nešto, neki hit. Ima to veze, da. Apsolutno, mislim, ja sam dalje čitala sve ono što sam, čega sam se dohvatila, što mi je bilo zanimljivo, ali nije, ona je bila vrlo onako ukočena i nije bila otvorena za neki razgovor o književnosti u smislu kakve impresije na vas ostavljaju književna djela, koja pitanja postavljaju. Bila je vrlo onako striktna, bavila se samo stilskim figurama i školskom interpretacijom. Tako mi je filozofija bila jako zanimljiva u srednjoj školi i etika. To mi je bilo nešto što mi je bilo baš inspirativno. Rekli ste da ste pisali stripove, da ste pisali nešto značili i kada imate nekog najvećeg pjesnika? Pa imam puno dragih pjesnika. U ovoj životnoj fazi možda mi je to Wisława Szymborska, a bilo ih je mijenjali su se stvarno kroz život i neki su mi ostali trajno dragi, neke sam možda prerasla. Doduše kad sam imala 16 godina, onda sam se znala zatvoriti u sobu i pročitati Jesenjina, pušiti i pit badilo one vinjak male bočice što ne preporučam nikome. Ali to je meni tad bio dosta s poezijom, što je, evo sad moram reći, vrlo ponižavajuće. A onda sam kasnije otkrivala suvremenu poeziju koja nekad zna biti baš jako dobra i važna, zato što se ona na drugi način skopče sa ovim svijetom. Osobno volim poeziju koja je komunikativna, naravno da postoje različiti pjesnički svijet, da postoji poezija koju ne razumijevate racionalno nego nekim drugim svojim otvorenostima. To nije baš neki moj cup of tea, što bi se reklo. Jako volim poeziju koja ima neki sadržaj i koja mi nešto govori, a opet da je lijepa i da ima neki svoj poseban poetski jezik. Jako puno pjesnika mi je stvarno Ja se ispričavam izdvojila, zamolila možda malo samo glasnije da pričate, jer ne znam koliko se dovoljno dobro čuje tamo traga. Malo glasnije. Prvi korak u tamu, prijelaz za divlje životinje i jednu sentimentalnu nut, vaše su zbirke poezije. Recite nam nešto o njima. Evo, tu su 3 zbirke pjesama koje kad se možda čitaju, one su nastale kroz duži niz godina i između njih su uvijek bile knjige proze, ali ja mislim kad se njih onako u kontinuitetu čita da se one stvarno nastavljaju jedan na drugu i da sve to dolazi negdje iz istog mjesta, da taj poetski jezik se mijenja u toliko što on sazrijeva, ali zapravo ja bih rekla da su u suštini da se vidi da je to jedan isti pjesnički rukopis i ja se nekako dobro u njemu osjećam. Naravno da me zanimaju različite stvari, ali nemam potrebu sad sa svakom novom knjigom se dokazivati da ja mogu pisati i ovako i onako, nemam potrebe za tim nekim eksperimentiranjem u smislu poetike. Poezija nastaje za mene puno prirodnije nego proza
zato što kad krenete pisati roman, to je jako puno discipline potrebno, jako puno matematike i nekog zanata i sjedenja za računalom razmišljanja i kombiniranja, spajanja svih tih priča, dok se u poeziji možete dopustiti da te pjesme zaista nastaju spontano, naravno da vi na njemu kasnije radite još, ali nema te nekako zadanosti, jer jednom kad pišete proznu knjigu i kad izgubite nit, kad se ne vratite toj knjizi 2, 3, 4 mjeseca, jako je teško uspostaviti taj kontinuitet. A poeziji se možete vraćati kad god i možete odlaziti kad god i u tom smislu ona je puno relaksiranija. I kad negdje osjetim da imam dovoljan broj pjesama koje su se stvorile u istu cijelinu, a to se zapravo najčešće radi o nekom životnom iskustvu koje se negdje zatvorilo u neku cijelinu, onda najčešće shvatim da je zbirka pjesama gotova. Poslušat ćemo vašu pjesmu. Obavezno bi trebalo psa povesti u šetnju. Obavezno bismo trebali ostati u kontaktu. Malo glasno. Obavezno bi trebala prema njemu uvijek biti iskrena, ljubazna i dobronamjerna. Prije svega, obavezno bi trebalo zaboraviti ono vrijeme kada smo nakon svake kave okretali šalice i kada smo iz arene naručili svakome po jedan lančić s prijeskom čarobne djeteline s 4 lista. Pisalo je pozlačene, ali poslije se ispostavilo da se guli. Jednoj ženi je ozdravilo sina. Stariji, dobrostojeći muškarac pronašao je prekrasnu mladu ženu. Bilo je to dogovačka. Sve je daleko iza nas, stiže nova kupovnica. Važno je da ostanemo bliski i privrženi. Da nam se to više nikada ne dogodi. Zanemarit ću onaj neznatni osjećaj pretvaranja. Bivanja tvojom, makar nisam. Bivanja sretnom, makar u to ne vjerujem. Život je napokon dobar i više nikada nećemo morati naručiti ništa čarobno. Uostalom, to je bilo tako davno. Danas više niti ne znam, nisam u toku u kojim oblicima dolazi pomoć. Recite vam nešto o toj pjesmi, kako je nastala? Ta pjesma je nastala jako davno. Prije sigurno skoro 20 godina. Tako da mi je jako teško reći kako je nastala. Jer sam u međuvremenu puno toga napisala i naravno, iako ja svaki put to osjećam svojim i nije mi se teško vratiti u to, ali s obzirom na to da, evo kažem, u međuvremenu sam napisala nekih 7-8 knjiga, što poezije, što proze, teško je zapravo uvijek se vratiti u taj neki osjećaj kada je određena pjesma nastajala. Puno je to lakše sa recimo pjesmama koje su iz moje zadnje zbirke Sentimental Mood, zato što su jednostavno puno iskustva su puno svježija. Ovo je nešto što je stvarno bilo davno, to je recimo jedna od pjesama koja je iz prve zbirke, Prvi korak u tamu i koja je bila dio tog rukopisa kojeg sam poslala na nagradu od natječaja koja za mlade pjesnike. I da, tada sam imala možda 19-20 godina, što je stvarno bilo sad skoro prije 20 godina. Koja je vaša najveća pjesma koju ste napisali? Ne mogu na to odgovoriti, stvarno mi je to jako teško jer imam neki sličan odnos prema svim svojim pjesmama, a ako ih ne objavim, odnosno sve pjesme koje sam objavila, napisala sam ih vjerovatno najbolje što sam mogla i imala sam osjećaj za njih da su nešto od mene što bi moglo izaći van i što bi ljudi mogli čitati. Tako da manje više su to sve neke pjesme u koje vjerujem i koje su mi drage. One koje nisam objavila, prema njima imam drugačiji osjećaj ili su nedovršeni ili ću ih možda jednom dovršiti ili jednostavno nisu uspjele na onaj neki način na koji ja smatram da bi trebalo uspjeti. Tako da ove koje vi čitate sve su mi nekako podjednako drage. Sada ćemo se ponovno vratiti malo na prozu. Vaš prvi roman je Potom Zagorje. Reci nam nešto o tom dijelu. Kako je nastalo? Pa evo, ja mislim da sam dobrim dijelom odgovorila zapravo na to pitanje u onom prethodnom. Tako da, evo, kažem, taj roman je nastajao isto vrlo spontano. Zapisivala sam neke fragmente, to mi je bilo nekako važno, to me i zabavljalo, nije tu bilo neke velike tendencije da sad ja napišem neki roman koji će biti bestseller ili koji će se prevoditi. I možda je to najbolje u cijeloj priči, jer sam ga pisala potpuno neopterećeno i pisala sam ga prvenstveno radi sebe i nisam bila uvjerena da će on postići neku veliku čitanost, osim da će ga možda čitati ljudi koji vole moju poeziju ili ljudi koji me poznaju.
drugačije i pisala sam ga isto jedno 2-3 godine, u međuvremenu počela sam ga pisati kad je moja kćer imala možda nekih 1,5 godina, a završila kad je moj sin imao 9 mjeseci, tako da sam imala pauze dosta u pisanju, što je nekako bilo i logično u tom trenutku, ali mi je zapravo bilo lijepo jer sam se tome vraćala kad god bi imala vremena i to je bilo nešto što mi je bilo izvan svijeta od pelena, počista, beba i toga. Mislim da svako treba imati takvu jednu stvar u životu. Onako dosta čuva mentalno zdravlje i ispunjava. I ne znam, kad je izašao, vrlo brzo je stvarno postao dosta čitan i mene je to dosta iznenadilo, ali kažem opet, to je neobično promatrati iz ove perspektive. Ja sam u to vrijeme imala 2 jako male djece i to je uzimalo najviše mog vremena i bila sam nekako silno zaokupljena s tim, što mi se sad čini da je bilo baš jako dobro, zato što da sam se možda mogla posvetiti samo sebi i zapravo negdje biti uvjerena u to kako je sad ta moja književna karijera nešto što mi je jedini i glavni adut u životu. Možda bih pisala drugačije, možda bih pisala nekako više pod nekim stresom ili strahom, što će biti ako ja više ne zadovoljim sad knjižnu kritiku i očekivanje publike. A on tu uvijek u konačnici, ja mislim da je zbog da je slabije pisanje. Tako da, to je bio taj baš neki intenzivan period u životu i kad je izašla ta knjiga i vrlo brzo su uslijedili prijevodi na strane jezike, ali ono dobro što mi je donijela jest da me je učvrstila negdje u toj mojoj ideji da se trebam profesionalno baviti pisanjem. Koliko god je to teško i ponekad stvarno neisplativo na ovom malom tržištu, ali kad ustrajete u nečemu, bilo čemu što radite dugi niz godina, to inako nema smisla. A mene je ta knjiga baš gurnula negdje u tom smjeru i naravno međuvremenu sam završila faks i to, ali kako sam se sve više počela baviti pisanjem, tako zapravo nisam završila u školi. Sad ćemo poslušati jedan ulomak iz tog romana. Pakujemo se na more. Prvi put u životu brat i ja idemo sami. On ima 16, a ja 9. Idem naša susjeda Željka. Godinu dana mlađa od brata. Ja želim biti kao ona i jako sam uzbuđena jer su joj moja i njezina mama rekla da pazi na mene. Cijelu noć ne mogu spavati. Na stoliću između bratovog i mog kreveta stoje naše putovnice. Svjetlo u sobi je ugašeno i ja pitam brata mogu li doći kod njega u krevet. Šta će nam pasoši kad idemo samo na more? Prošapćem. Tata je rekao ako se zakuha da idemo kod strica u Njemačku. Odgovara. Ne razumijem što bi se tu moglo zakuhati, ali slutim da je nešto u vezi politike jer svi stalno o tome pričaju. Upravo ovaj roman postoji srednjoškolska lektira. Kakva je osim biti školska? Pa osim se ko Miroslav Krleža. Ne znam. Mislim, to mi je zanimljivo i simpatično neko iskustvo. Baš sam sad svog sina htjela da čita Kotel Dagor jer će imati uskoro za lektiru, ali Bože, ja nisam to u životu vidjela, njega fizički boli do čita knjige. Patnja je on prolazi. Što me dovodi, ovo je sad malo skrećem s teme, ali dovodi me do drugog zaključka da je odgoj precijenjena kategorija. Znači, ja imam tvoje djece, jednu sumanu to čita više od mene, moja kćerka je drugi razred gimnazije. I taj moj sin siroti koji, znači, vi to nećete vidjeti, ako uzmem knjigu, i onda čita 10 minuta, kada krenem hodati u sobi, puckat s kralježnicom. Znači, to je težak. Dobro, ima muškaraca i pisaca i književnika. Ali to je dobi, možda, tako da, ja mislim da će te knjige kratak sadržaj. I, ako ne to, barem je u pretnosti jer čuo nekad iz obiteljskih priča šta se gdje događalo, pa kao, barem mislim da neće ni morati čitati. Pa ne, mislim da zanimljivo mi je to i nekako mi je drago, ono što mi je drago jest kad vidim da mladi ljudi danas, iako je to knjiga koja govori o vremenu 90-ih, ipak rezoniraju s tom knjigom, da ona nije potpuno promašena u tom smislu, jer ima svega u lektiri, mislim, znate i sami, postoje knjige koje su adekvatne za neku dob, postoje knjige koje baš i nisu. Meni se čini da ova knjiga, ja nekako ne volim reći čak ni da je to knjiga o Domovinskom ratu,
životu. Za mene je to knjiga o odrastanju jedne djevojčice, o traženju identiteta jedne mlade djevojke, a sve to skupa se događa u okviru rata. Znači, rat nije, to je antiratni roman prvenstveno, ali je to prvenstveno roman o jednoj djevojci i o životnim okolnostima koje su nju zapravo navele da umjesto da se bavi sobom, da odrasta, a odrastanje je uvijek bolno, čak i kad se događa u nekim savršenim okolnostima, da nema savršenih okolnosti, ali u nekim uobičajenim okolnostima odrastanje je uvijek teško i bolno i nikad nije lako saznati u toj dobi tko si, zadovoljiti očekivanja i svoja i tuđa i to je proces koji može potrajati i unutar kojeg se svašta može dovoljiti. Kod nje još postoji ta jedna priča gdje je tlo potpuno izmaknuto ispod nogu i ostala je bez oca i sve je zapravo suludo oko nje što se događa, a ona to ničem nije skrivila. I ona zapravo kroz to vrijeme mora i prerano, ali i sazrijeti i odrasti. Po meni je to prvenstveno o tome i roman o obitelji negdje, jer naravno ona nije sama, ona je tu i sa bratom, mamom, bakama, djedovima, odnosno djedom. Tako da, šta ja znam, ja nekako mislim da je to neka kopča gdje se možda mladi ljudi u vašoj dobi mogu konektati s tim romanom i gdje zapravo je to uvijek isto na neki način. Mislim, uvijek isto grozno ima 15. Mislim, koliko je divno, kasnije ti postane divno, kasnije misliš to super, ali zapravo teško je, to nije to lako. I moraš sve probati prvi put, a ne znaš, mislim, sve u isto vrijeme je budljivo, sve je strašno i želiš se emancipirati te svoje obitelji, jer želiš biti posebna osoba za sebe, ne želiš biti svoja mama ili svoj tata, a u isto vrijeme ne možeš preživjeti sam, jer sama ta obitelj ti treba, a nekad te ih guši i svašta se tu događa. Tako da, moja čerka je imala 12 godina i sad ona je počela prolaziti taj proces emancipacije, 12 godina. I onda, iako ona jako voli čitati, ali kao što sam malo pisac, i pita ona mene jedan dan kao, a što ti si kao neki poznat pisac? Ja kažem, pa, ne znam kako, ali neki ljudi znaju za mene, čitaju moje knjige, neke knjige su prevedene na engleski i tako, a ona kaže, a šta, J.K. Rowling zna za tebe? Mislim, mala. Tako da, to je taj period kad nije lako uspostaviti tu vezu, posebno sa roditeljima. To je inače spisateljica koja je napisala Harry Pottera, to znate. Da, to znaju roditelji. To bolje. Međutim, sad je J.K. Rowling pala u nemilost pred svojih loših izjava. Da, sad je više ne znam, davno to je dok ubili još osnovna škola. J.K. Rowling bila super, ostavi. Da, tako da, mislim, s te strane kažem, drago mi je kad vidim da su reakcije ok, da ljudima nije to baš neki najžešće smor čitati koji to zagodnje, da to bude. Iako kažem, ima i djeca poput sina, ima i to, ima i svaka knjiga, teški prič. Evo, vjerujem mi ne mogu ni ja, ali ja sam toj svojoj djeci 6 mjeseci starosti čitala knjigu svaki dan. Spavanje. I onda neko se uhvati na drugog to je to. Različiti smo, što dovodi u pitanje cijelu nacionalnu strategiju. Ali to je druga tema. Danas imamo lektiralicu. Pa ne šalim se, i to su neke faze u životu. Mislim, ljudi se nekad stvarno morate sazrijeti da biste se za nešto zakačili. Nije to isto sa 12 godina ili sa 16 godina ili 18, velike su razlike u tom periodu. I nešto što vam je bilo ono što niste mogli zamisliti da radite sa 12, sa 15, vam je već tako druga priča, tako da ja vjerujem da ima nade. Svoje rad dobili ste važno priznanje i knjižene nagrade, domaće međunarodne, kao što su Kikov za nagradi roman, Edo Budiša, Balkan Noir, te ste gostovali na različitim sajmovima, čitanjima i književnim festivalima u Leipzigu, Frankfurtu, Beču, Beogradu, Berlinu, Parizu, Torontu, Bostonu, New Yorku, Londonu i drugima. Koja je vaša najdraža nagrada, možete li izvojiti?
najdraža nagrada? Pa teško mi je reći, meni su sve nagrade dragi, pošto dobro utječu na moju taštinu. Šalim se. Mislim, ne šalim se skroz, ali najdraže su mi one novčane nagrade. Mogu tako reći, njih nema puno. Pogotovo ne za pisat, uvijek dobiti neko priznanje kao za vaš rad, ali kao, to je to. Ali evo, možda su mi te međunarodne najdraže, samo iz razloga, naravno da su mi i domaće, ali tu kad se etablirate kao autorica i kad imate svoje čitatelji, i onda nije teško da kad dobijete novu knjigu da će vas čitati i prepoznati ako je to dobro i dobijete nagradu i to je uvijek lijepo. Međutim, veliki je izazov doći na neko međunarodno tržište, jer onda nemate nikakvu kontrolu nad tim ljudima. Mislim, ne da imam neku kontrolu nad ljudima, ali ljudima u Hrvatskoj već poznaju. Recimo u Francuskoj ta nagrada koju sam dobila za najbolji debitanski roman s područja Mediterana je recimo meni jako draga, zato što stvarno njima, to je bilo za Hotel Zagorje, je li ta priča napravljena prema mom životu ili ne, to je njima potpuno nevažno. Kao što vi kad čitate neku knjigu koja dolazi sa anglosaksonskog područja ili nekog autora koji uopće ne znate, to na vas nema tako snažan utisak kao što recimo možda ima u Hrvatskoj. Kad znate da je neki autor napisao neku priču prema vlastnom životu, on tu i daje nekako život. I može negdje nadoknaditi čak ako književno nešto nedostaje u tom pismu. Recimo vani, francuski čitatelj, njega će samo zanimati drži li ta priča vodu na kraju ili ne. Je li to stvarno književno relevantno, je li to umjetnički relevantno djelo, a zaista ga neće zanimati je li to autobiografski, poluautobiografski. Tako da, kažem, evo, sve su mi nagrade drage, ali bude mi uvijek drago kad nekako sa tim pisanjem uspijem iskoračiti ili osjetim da sam uspjela iskoračiti i da to može čak značiti nekome ko nije sa ovog kulturološkog jezičnog područja. Kako izgleda festival književnika? Kakav je doživljaj sudjelovati na nekom književnom festivalu? Super, tamo svi užasno puno piju najčešće. I to kao ono ekskurzija za odrasle. Ne, stvarno je dobro. Mislim da to se recimo isplati biti pisac u tom smislu i to je lijepo. Težem šal, malo pretjerujem, šalim se. Naravno ima festivala i festivala, ali jako je to lijepo. Meni to puno mi je falilo kad je izašao roman Sinovi kćeri prošle godine. Bio je baš lockdown i ono najžešća ova pandemija. I nismo imali ni promociju, odnosno imala sam promociju za 25 ljudi skupa sa urednicom i iz izdavačkih kuća, tako da je stvarno bilo nekako onako jadno sve, iako su se svi potrudili. Nije bilo književnih razgovora sa publikom i ja sam imala dojam prvih nekoliko mjeseci kao da je roman pao u neku crnu rupu. Jer je užasno važan taj dodir između čitatelja i pisaca. Pritom književnih festivala imaju tu neku specifičnu atmosferu koja jeste festivalska i onda su i čitatelji nekako neopterećeni. Razgovori nisu akademski, možete prići nekome, možete razgovarati nekim, možete se napad poslije dajati. To je sve pridonosi promovirati književnosti. Tako da je to je lijepo, a bila sam, imala tu sreću da sam prije 3 godine bila u Torontu, u Kanadi, na književnom festivalu i to je stvarno naravno jedan puno razvijeniji dio svijeta gdje kako i druge stvari, tako i te izgledaju stvarno jako fancy i pisci imaju tretman zaista kao da se radi u najmanju ruku glumcima, zvijezdama, da, to je isto lijepo nekako u životu vidjeti i mislim da se kažem ti festivali za promicanje književnosti je nešto što je baš dobrava. Godine 2020. napisali ste roman Sinovi kćeri, možete nam pričati jedan humor s tog romana. Aha, dobro. Evo tu imate knjiga. Sad bila nisam znala da ću i ovdje koliko imam vremena? Znači sad je 1:10. Ja bi možda pročitala jedan ulomak 7-8 minuta jer ako pročitam nešto kraće, onda se nekako ta cijelina izgubi. Vi koji niste čitali, znači to je roman 3 glasa. Prvi glas je djevojka Lucije koja je paralizirana i koja je zapravo fizički oduzeta, ali mentalno su joj sve funkcije sačuvane.
Druga priča je priča njezinog partnera, mladića Dorijana, koji je na specifičan način opet zarobljen u svom tijelu, kao jedna od onih osoba koji se ne osjećaju sukladno svom rodnom identitetu. I njih dvoje u ovom društvu, iako su potpuno normalni par, zapravo izuzetno puno pati zbog stigme koju moraju nositi, zbog predrasuda koje ljudi imaju prema njima i zbog jednostavno tog jednog patrijarhalnog sustava koji ne dozvoljava da nekako žive taj svoj život kao što većina ljudi može. Ja ću vam pročitati možda iz drugog dijela. Da je mali goma. Znači iz Dorijanove perspektive. Roman je napisan tako da opisuje različite događaje. U prvom dijelu ih vidimo kroz Luciji, i srce, u drugom dijelu kroz Dorijana, u trećem kroz zapravo perspektivu Lucije. Ovo je iz drugog dijela. Duje je gol do pojasa. Ima odrezane bermude od trapera, jake vlakave listove, golemu nabildinu između nogu, nabildano suncem opaljeno tijelo, s jedva vidljivim znakovima starenja. Lice je drugačije. Od alkohola, pušenja, uništavanja i partijanja, boje su mi se usjetila po usta, oko očiju grčevi smijeha, žive crne oči i raščupana griva iznad jakih obrva. Kad on dođe na terasu, sve ga gledate. To je nešto starije i jače od vas. Razmiče se dugim ručetinama u kojima nosi limenke piva i ugljen za roštu. Duji je uvijek prethodilo kidanje nekih života. Ala jebate Bog, štaš popit, šta ćemo baciti na gradilu? 3 dana nisam došla sebi, 2 klime sam ugradio u spavaču, gospeti, sjećaš se kako smo se ubili. To je putanja kojom hoda gore dolje, izvikuje replike od kojih vam zastaje da. Mene još ne primjećuje, sjedim u putu, nisam gol i oznojen, ne zauzimam mjesta više nego što mi je potrebno, samo pratim i promatram. Ipak, kad me spazi, savez je uspostavljen trenutačno. Nema u tom savezu zapravo nikakvog sadržaja, ali ruku mi pruža jasno, odrješito, s punim uvažavanjem i poštovanjem. Kad se s tobom upoznajem, gledate kao lijepu i dragocjenu kutiju, zanimljivu prije svega jer je lijepa, ali u kojoj nema pojma što bi se moglo nalaziti. Tako je Duji sa svim ženama. On ne može na kraj s tim sadržajem. On ne razumije bez ala jebate Bog, nisam mogla doći sebi, a onda me ona upilala, majke ti treba malo odvoditi kod doktora, pa kad si mislila poći u vrtić, pa nisi bio u spize, pa šta si ti mislila da ćemo te cijeli dan čekati da se probudiš, a meni u glavi bubnja. Tako on odmah zna da je meni bubnja. Čim se požali na ženu, zavirenički namigne i pita šta piješ meštvo? Rakiju, kažem, koju imaš. Pa to, prijatelju, to. Boja sam se da ću zaglaviti s ovim ovdje bambusima, da prostite. Onda se okrene tebi i tvojoj kolegici koju smo posjetili na moru, a koja je Dujina prijateljica iz djetinjstva. Njihov savez potiče iz vremena otkrivanja svijeta, prije nego su preuzeli svoje uloge. To je ona posebna vrsta saveza koju imamo s ljudima s kojima se nikada ne bismo družili da smo ih upoznali kao odrasli. Jer odrasla prijateljstva često su prijateljstva uloga. Ona okrene očima, ajme Duju, ti se osmihneš, a ja pristajem na prijatelja. Ja ga doista razumijem, ja ga prezirem, ja se gnušam njegova jednostavnog svijeta i prostora koji zauzima, ja ga gledam s divljenjem, ja želim biti on, a ako ne on, onda njegov najbolji prijatelj. Ti me gledaš u čudu, osjećam to, udaramo korake, Duje je sve glasnije, sve se glasnije i ja. Vi ste, kako to ide, sve tiše. Tako je to zamišljeno. Duje pušta muziku s mobitela, pušta Springsteen, Depeche Mode, pušta neke cigane koji mu razdiru dušu, znati što je svoje običajno stilu. Siguran je kako nikada neće doznati da jeste. Upravo to i je sigurnost, određeni stupanj nesvijesti, neznanja, nepoimanje strahote svijeta, visine neba i dubine oceana. Činjenice da svi skupa plutamo u gluhom svemiru. Vodi glavnu riječ, prvo ide usvajanje publike glasnoćom, prekidanje drugih dok pričaju, zatim nebrojene anegdote koje uključuju život na ruku zbog velike nepromišljenosti i neustrašivosti potaknute alkoholom, a kada se svi konačno predamo predstavi koju postavlja za nas, kad svi odustanemo od ravnopravnog sudjelovanja u razgovoru, tad slijedi tumačenje. Tumačenje počinje oko 2 uvijeka. Dujina životna mudrost ima odgovor na sve dileme. Djevojke s terase povukle su se na
spavanje, ali ti ostaješ uz mene, da me čuvaš svojim strahom. Ne želiš me napustiti, iako ti nije ugodno. A ja bih da mi se povjeri, ja bih da me ostaviš. Imam suludu želju da skinem majicu i da njegovu sigurnost pretvorim u pepeo. Imam želju da me tumačim. S druge strane, još se ne mogu naviknuti na čaroliju novog početka. Na to da me duje ispod strane prihvaća kao sebi ravno. Imam želju da ti nakratko nestaneš, a da Duje i ja imamo svoju spiku. Nemaš pojma koliko sam u tome sanjao. U stvarnosti, već se nastavlja ovako. Duje odobrao. A dobar si ti, dobar. Tako je moj želja, nema u njemu 50 kila, a može popiti ko životinje. Duje mi se divi mojim posebnim ljudskim vještinama, koje su mi u stanju držati na nogama dulje nego bilo kojeg bika njegove veličine. Ne znam Duje da ja pijem od 7. osnovne. Ja sam naučio biti previše da nikome ne bi bio premalo. Pijem pa odlazim u park. Tražim čelavce prije nego što oni potraže mene. Kad dođem do njihove klupe, prvo su zbunjeni, onda mi se smiju. Onda ne mogu odrediti gdje pripadam. Pa ja razbijem bocu u beton, uglam, smijem se, moram biti luđi. Jedino tako će me pustiti na miru. Nikoga ne ugrožava luđak koji nema što izgubiti. U sklopu tumačenja, kad smo ostali nas troje na terasi, Duje se počne zanimati. A šta, vas dvoje živite skupa? Ne, ne živim. Odgovaraš kratko i nervozno. Dok ja pratim kroz golemu ljubavu što se događa unutra, imam dobar pogled na to kako se odvija prevođenje u njegove glave. Asti, pa šta čekate? Pojednostavljaju Duje, dok odluče čep na drugoj boci rakije i toči nam po deci i polu čaše. Pogled mu sve me neodlučno prelazi na mene i onda mi se obraća kao da te nema. Koliko se razgovora u ovom trenutku na svijetu odvija u prisutnosti žena kao da ih nema. A prijatelji, slušaj me dobro, ako je to, a ja bih rekla da je, vidi kako je lipa, nema šta puno misliti. Fino vi sad u krevet i zamišljaju nešto. Biće to kao Bog, ja sam dugo bižan. Znaš, neće mene nijedna uloviti. A onda kad sam Renati napravio to dijete, kad se mali đava rodija, znaš koja je to sreća? Kad on meni u 6 ujutro dođe u krevet pa mi s onim nožicama stane gaziti po glavi. Ja sam sritan, a i ona je sritna. Mada stalno nešto grinta, plače i razbija. Ali znaš žena, ima je to u prirodi, neće ona bez mene. Ja sam ti bija zvir. Nije mene niko mogao zaustaviti. Naravno u cijeloj krajini, meni u svatove je došlo 300 ljudi. I nije da se ja prestaje izlaziti. Nisam, ali nešto mi se više i ne da. A kad imam slobodan vikend pa nas troje odemo u Kaufland da kupimo ćevapa, vratine, onda ona sve to lipo pripremi, ja bacim na roštilj, sidemo na terasu, mali nabija loptu pod dvorištu, čača, vidi me, nema ti boje. Zato ti kažem prijatelju, param još jednom, lipo ti njoj nešto zamišlja, neće joj biti krivo. Pa onda ipak iz pristojnosti pogleda u tebe, jesam u pravu? Ti odsutno kimaš glavu, a on kaže, vidiš, nije Duje budaletin, znam ja šta pričam. Dok se ustaješ od stola, dok limena noga kroz stolice bijesno grebe po betonu, gledaš me ljuto i nevjerice. Duje bi rekao, eto ti, takve su žene. Idem spavati laku noć. Okrećeš se i odlaziš. A ja još jednom čeznutljivo pogledam unazad, je li to ona slika iz podzemlja, tko će se pretvoriti u prah, ti ili ja. Dolazim brzo za tobom. Ja ću još zeru, namiguje Duje i ostaje sam. Spavamo na madracu u maloj sobi. Ti si već ugasila svjetlo i okrenula mi leđa. Patam toplu struka, nešto drugo me nosi. Privlačim te k sebi, ti si ukočena, dođe da ti zamišam, šapćem ti na uho, a ti samo odgovaraš Bože koji trete. Čujem ga kako sipa u sebi, na 3 metra od nas, uljeva deci po deci rakiju da je bezdan. I ako na prvi pogled ovaj svijet skrojen po njegovoj mjeri, nešto čini se nešto. Teško mu je o tome razmišljati, a toči još, sasvim otuk, ono što žulja i grebe. Toči, jer inače ne bi mogao podnijeti taj život, Kaufland, ćevap, plačiti, steriliziranje, taj jaz nerazumijevanja između osjećanja sebe i vlastitog života. Nije Duje budaletin. Jednom je htio razumjeti, jednom se činilo da želi, ali to je bilo toliko davno, još i savez za djetinjstvo. Ono kratko vrijeme, da smo bili bar malo netaknuti i mogli biti ono što jesmo. Zato uzdiše, zato ide vanka, zato urla i pije, zato ništa puno ne osjeća. Treba mu 2 klime, osim onih malih nožica koje mu skaču po glavi, jer tajna je u tome da one još nisu zakoračile u svoju ulogu. Moj drug Duje, kako da ti kažem da mi je beskrajno drag, kako da ti sve ovo prenesem. Ja sam više od onoga što šutim, ti si više od onoga što se ljutiš. Hvala.
Ali inače Imate. Sadrži neku poruku. Kako je došlo do te ideje i zašto ste se odlučili baš na tu tematiku? Pa ovako, više razloga. Evo, prvo da pojasnim tu poruku. Ja sam napisala na toj vrpci, odnosno to je bila ideja moje prijateljice i dizajnerice Ivane Komuković. Ispriku umjesto zahvale, obično na kraju romana ide zahvala. Međutim, ja kad sam po, ne znam, već 100 put pročitala taj roman dok smo ga pripremali za pisan, shvatila sam da je dosta puno u njemu patnje i da je dosta puno likova koji stvarno se mogu poistovjetiti sa onima koje poznajemo u životu, da im je jako teško da žive u društvu koje je vrlo često neprijateljski okrenuto prema njima, da trpe razne poniženja i nekako mi se učinilo da iz ipak te jedne privilegirane pozicije u koju ja sebe svrstavam u odnosu na ovu tematiku, se nemam šta kome zahvaljivati, nego da je poštenije nekako se ispričati, pogotovo ako sam nehotice u nekom trenutku i sama bila pristala na to da bude dio tog društva. Tako da, baš zbog sve te patnje nekako bilo mi je draže da se ispričam nego da zahvalim. A do same ideje za roman je vjerojatno došlo iz neke moje vlastite zaključanosti, jer sve dvije priče govore upravo o tome. O tome da mi možemo biti čak i fizički pokretni, rečeno zdravi, a da cijeli život nekako ostanemo zatvoreni unutar sebe, najviše prema najbližima. Kad malo bolje pogledate i sa malo više nekog životnog iskustva, shvatite da ste najzatvoreniji prema vlastitoj obitelji, da je najteže prema njima se otvoriti i živjeti autentično neki svoj život, zato što je cijeli taj sustav tako nekako nakrivo izgrađen, ako kažem sustav, govorim prvenstveno o patrijarhalnom sustavu, gdje svi oni koji ne spadaju u tu neku normativnu sliku muškarca ili žene kako trebaju biti, žene naravno tu imaju puno više ispaštaju nego muškarci, zapravo u tom sustavu ne mogu živjeti normalno. Međutim, nisu samo žene oštećene patrijarhatom, to je ono što ja uvijek volim naglasiti, i muškarci su teško oštećeni patrijarhatom, jer on njima jednostavno ne dopušta da, recimo, budu očevi kako bi trebali biti. Kod nas se voli reći da djeci otac ne treba do prve godine života, što je jedna od velikih zabluda i gluposti. Ako vi propustite tih prvih par godina života, teško ćete kasnije to nadoknaditi. Muškarci koji se naprosto ne uklapaju u maču sliku, koji voli se baviti nekim drugim zanimanjima, koji ne izgledaju kao maču muškarci. Znači, sve ono što zapravo negdje personificira tu ženskost, odnosno ranjivost, ženskost koja je prispodobila po spolu, nešto što je naprosto drugačije, u takvim patrijarhalnim društvima bude prezreno, poniženo i zapravo izrugivano. Meni se čini da se mi na nesvjesnoj razini jako puno puta susrećemo s tim i to je nešto o čemu sam ja željela pisati u ovom romanu, kažem prvo kroz Lucijinu priču, zatim kroz Dorijanu, na kraju kroz Majčinu, koja je možda negdje i najteža, zato što je ona na očigled nema nikakvih velikih problema, ali odrastajući u tom jednom vremenu shvatimo koliko je taj patrijarhalni sustav nju izlomio, deformirao i koliko je učinio tako da ona čak i kad tu svoju djecu voli i želi im dobro, zapravo i tom svojom ljubavi guši, ubija i zbutava. Zamolit ćemo i druge učenike da se uključe i imamo sad sigurno par pitanja. Kako se nosite s koronom i cijelom situacijom oko pandemije? Tako da se nadam da će nestati što prije. Ne nosim se u dom. Mislim, nosim se onako kako moram, kao vjerovatno i svi vi, iako mi je prethodna godina bila dosta teška. Najviše mi zapravo bilo žao djece, vas, mladih ljudi, mislim da ste vi najbolji, apsolutno prošli sve u tome. Moj posao je takav da ja dobrim dijelom radim u doma, pa se meni to nije puno toga promijenilo. Ali odrasli ljudi već imaju neke veze stvorene i neke svoje navike u životu i to nije tako lako preokrenuti. Mladi ljudi koji su krenuli sad u srednju školu i koji su zapravo negdje izbačeni iz svog djetinjstva, a nemaju onemogućeni su da se druže, da uspostavljaju socijalne veze, da idu negdje
ide na koncerte, da jednostavno živi tu svoju mladost. Meni je to nekako cijelo vrijeme na umu i mislim da će tek, nažalost, isplivati neki problemi s kojima se vaša generacija morala nositi. Silno mi je žao zbog toga i ne znam da li postoja, vjerovatno je, ali ne znam da li se mogu to nekako drugačije riješiti. Tako da, to kako se ja nosim s koronom, meni zapravo nekako najteže pada kako se djeca nosi sa tim. Iako ja kažem, moj posao je takav opet da sam ja na svu sreću tamo prije korone završila ovaj roman, jer teško, iako radim u doma, teško mi je zapravo u takvoj nekoj fazi biti inspirirana i super koncentrirana i da stvarno se nadam da ću prije nekako završiti. Kako izgleda dan jedne književnice? Praktično obično. Ja sam to zamišljala drugačije kad sam bila dijete. Mislim da će to biti puno više neke muzike, alkohola, putovanja, zanimljivih ljudi, ali ne, ustanem se kuham kavu, pravim doručak klicima, jedan nešto sluša, drugi se skida, da? Dok se to sve obavi, onda najbolje pišem zapravo između, recimo, 9 i podne, to mi je neko vrijeme kad mi je stvarno mozak najbolji i najaktivniji. Noćni život je potpuno out, eventualno Netflix, ali mislim da to nije vezano život pista, mislim da to život generalno. Tako da, nekad mi jako fali, ali srećom imam te radionice kreativnog pisanja i neke druge projekte na kojima radim, pa onda tu kompenziram ovaj dodir s ljudima, jer inače valjda može pomoći samo radiš u doma. Ono što je dobro i ono što je luksus jest da samo mogu organizirati svoje vrijeme kako želim. I to je stvarno lijepo jer nemam niko ko mi određuje kako šta raditi u kolikoj mjeri. No, s druge strane, to je ujedno i mana, jer nemaš nekakav tim, nemaš nikog na kog možeš delegirati neki dio posla i sve se svodi samo na tebe i ovisi o tebi. Jedna moja kolegica koja ne živi u Hrvatskoj nije odavde, ona kaže, isto je tako spisateljica u statusu samostalne umjetnice, there is no free time, there is only guilty time. Jer ti zapravo cijelo vrijeme kao i možeš raditi, a onda ako ne radiš, kao osjećaš se krivo jer kad ćeš raditi i zaraditi nešto, tako da... Ali evo, ja već 15 godina funkcioniram tako da sam već navikla. Što vam je draže pisati, poeziju ili prozu? Pa, znaš kako nema tu nešto draže ili manje drago, ja jednostavno mislim da je to povezano sa životnom fazom u kojoj se nalazim. Nekad stvari koje vidim baš traže stihove i ne traže neko veliko raspisivanje, a kad me neka tema opsjedne dugo, onda počnem pisati i razmišljati o tome da to pretočim u roman. S tim da ono što sam mi rekla malo prije, osnovna razlika je ta da proza traži disciplinu i traži stvarno nekako da se vežeš vremena na stolicu i ne možeš. Dok je poezija možda relaksiranija i utoliko je lakše pisati. Čime se još bavite osim što pišete? Trčim, jer se to računa. Pa mislim, bavim se sa svim, ovo možda zvuči tužno nekako, lenj, trčim. Bavim se sa mnogim stvarima koja su vezane uz književnost, to organiziram književne festivale, vodim različite tribine i sve to nekako u tom svijetu što mene negdje počinu zadovoljava, ali stvarno trčanje mi je neka luda strast već zadnjih niz godina i šta je, imam puno nekih prijatelja i to mi je neko vrijeme koje mi je stvarno važno i koje mi je onako neki ispušni ventil od stvarnosti i sve što se događa. Kada napišete neko djelo, imate li neku osobu koju odmah pokazate svoj rukopis, odnosno koja prva prešta vaš rukopis? Pa, nije tu uvijek jedna osoba, to su zapravo različite osobe najčešće, jer ovisi o tome što pišem i kako, kojom temom se bavim. Nekad je neko ko je možda kompetentniji za neku temu, će biti mi prije neka osoba koja će nešto pročitati, tako da uglavnom su to bliski prijatelji. Mada nekad, znam recimo i ovaj roman kad sam završila, dala sam ga jedno, dvoje, troje ljudi koje ovako samo ovlaš poznajem, jer je to dragocjeno mišljenje. Mislim, ja znam da neki moji prijatelji mene vole i da možda postoji opasnost da neće biti kritični tu, kad će biti kao puni podrške.
onda je uvijek dobro imati nekoga u čiji ukus vjerujete, čiji čitateljski ukus poznajete, to je dosta bitno. A da niste previše bliski s tom osobom da vam može dati neki svoj feedback. Osim pisanja proze i poezije, pišete kolumne za novine i portale. Pa kakva je tematika tih kolumni i kako dobijete inspiraciju za njih? Pa sad već duže vremena nisam to radila i prestala sam baš dok sam pisala ovaj roman jer mi je bilo preteško balansirati jedno i drugo. Iako su to potpuno različite stvari, ali mislim da čovjek ima određeni fond ideja i riječi u glavi i onda kad to iskoristite u kolumnistički rad, manje vam ostaje za neki vaš prozni ili poetski. Najčešće sam se bavila temama od kojih me zaboli želudac, evo to bi bilo najjednostavnije rečeno. Nisam birala temu u smislu sad da pišem nešto što je u trendu, što mi se čini da, ne znam, bi se mogu svidjeti ovome ovako ili onako. Uvijek su to neke društveno-političke ili društveno-kulturne teme koje se mene nekako tiču i koje me negdje angažiraju. Tako da najčešće sam birala po tom ključu. Napisali ste i slikovnicu Klara čuda stvara. Odakle inspiracija i što ljudi bolje? Da, to ne stoji nikakva romantična priča iz toga. Ja strašno imam jedan deficit koji se tiče djece, znači ne volim se igrati, preziram društvene igre, ne znam čitati slikovnice i uvijek kad su moja djeca bila mala i kad bi im ja čitala, onda bi mi oni rekli, ajde malo više onako kao da glumiš. Jer bi ja ona uzela to i bla bla bla, uopće nemam neku žicu za to. Ali bio je jedan sjajan projekt koji su izdavači pokrenuli gdje kao domaći autori pišu priče za djecu. Ja sam se priključila tom projektu i onda nekako zapravo iz nekog opet vlastitog iskustva i poznavanja vlastite djece i nečega što bi njima bilo zanimljivo, dosta sam lako napisala ovu priču. Srećno sam imala super suradnju sa ilustratoricom Vendi Vernić koja je napravila baš jako lijepe ilustracije i nije to nešto što mislim da nije nešto što ću se inače baviti u životu, ali mi je bilo zanimljivo iskoračiti u taj svijet, ali kao više je stvarno nastalo na poticaj izdavača nego da je bilo vezano uz neki moj ne imam taj neki problem s tim dječjim stvarima, stvarno nisam dobra o tome. Smatrate li da su djeca stroži kritičari od odraslih? Iskreni, možda stroži. Mislim, odrasli kritičari koji kakvi motivi znaju ležati u pozadini te kritike. Kod djece najčešće samo to, uspješno zadržati njihovu pažnju ili ne. I taj kriterij je vrlo jasan i nije ga lako postići. S te strane mislim da su djeca iskreni kritičari i s te strane mislim da je možda i teže nego pisati od djecu. Dok, kažem, pozadini odraslih kritičara znaju staviti različite motivacije oko toga zašto im se nešto sviđa, možda mi se ne sviđa, zašto im se određeni pisac sviđa, da li mi se sviđaju njegove političke preferencije i stavovi ili ne. To stvarno zna utjecat na to, čak i u knjižnoj kritici. Kod djece to je to, da li će uzeti nešto drugo i raditi, dobro, neki će uvijek uzeti nešto drugo radi, ali opet nekako im zadržite pažnju, ako zadržite pažnju, to je to već uspjelo. Kako se nosite s kritikom? Pa, mislim, sretno sam se dobro naučila nositi s kritikom. Puno mi je možda važnije da se nastavim na ovo tvoje pitanje ko iznosi tu kritiku, nego kakva je, jer to stvarno ima itekako utjecaj. Je li ta osoba kompetentna da pročita književni tekst sa svim njegovim slojevima? Da li je ta osoba otvorena za tekst? Da li ima nekakvu povijest nekoga ko zna napisati književnu kritiku, bavi se književnošću, ili je ta književna kritika samo odjek nekog trenutka u vremenu, trenda ili bilo čega. Tako da, naravno da mi znači i da budem sretna kad vidim da je neko prepoznao u tekstu ono što sam ja htjela od njega opisati. Ali opet s druge strane, stvarno nikad nisam pisala niti svoju prozu, niti poeziju da bi ona imala kritički odjek i nadam se da ću biti dovoljno pametna da nastavim u tom smjeru, nego sam pisala zato jer je meni bila potrebna. Prvenstveno mi je bila važna, potrebna, negdje mi je zabavljala uvijek
I ne znam ništa drugo raditi osim toga. Imamo za vas još nekoliko pitanja, to su na blic kratka pitanja. Može. Prvo mi nadreći pjevač, pjevačica je To nije blic, to sad tome. Ajme meni. I zato što ih ima toliko, ja ne mogu izdvojiti jednog. Evo, stvarno ne mogu. U zadnje vrijeme jako slušam jednog pjevača i band zove se Anthony Johnson. Ako neko bude zanimalo, može se a pjevači su, pa možda bi bili Holiday izdvojila kao nekoliko. Najdraži film? Ne možeš. Ali evo, sad sam se sjetila jednog filma koji mi je jako drag, sigurno mi nije najdraži, ali mi je jako drag. Zove se Vječni sjajni pobjede u Ukrajini. volite li kazalište? To je bilo lako. Prema zbirci priča 100% pamuk, Narodno pozorište Zenica, uprizorilo je predstavu Kotine, a u režiji Ante Tomić u dramskom kazalištu Gavela postavljena je predstava Potom Zagorje, koja je dobila nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju predstavu 2020. godine. Kako je došlo do te ideje i općenito suradnje i kakav je osjećaj kad gledate kazališnu predstavu prema dijelu koje ste baš vi napisali? Da, pa super je to bilo jer Anica i ja smo zapravo išli zajedno u srednju školu, odnosno njena sestra i ja u razred, a ona je pod godinu starija, tako da smo mi davno dugo, ona radi super predstavi, inače preporučam ako nešto uhvatite, Anica je baš sjajna redateljica. I ništa, došlo je zapravo na poticaj iz Gavele, ona mi se javila i kad sam shvatila da bi ona to režirala, ja sam odmah sve prepustila. Nisam se puno miješala u sam nastavnik predstave, zato što mislim da ne poznajem kazališni jezik tako dobro i mislim da bi im samo otežala posao. One su baš napravili jednu jako i zabavnu i potresnu i onako dojmljivu predstavu. Mislim da su uspjele sačuvati suštinu romana, a opet su u mnogim stvarima progovorile nekim drugim kazališnim jezikom. Ja sam baš zadovoljna sa njihovim dijelom. I za kraj jedno važno pitanje, kako danas potaknuti nas mlade na čitanje, pisanje na književnost? Ne, nego to vi meni ne. Znači, molim vas recite. Ja imam savjet. Koji? Dobro. Ja imam savjet, ja vidim knjigu i to je to. Ja vidim knjigu, a mora biti u fizičkom obliku i to je to. I to je to, a to ti si posebno dijete. Ja imam princip, znači, 15 stranica, 15 minuta mobitela. Ja znam da je to loše. To znači, svi pedagoški elementi govore protiv kao, nema drugi. Ja ne znam, evo, ali znači što, knjiga ako je nezanimljiva, pa ima ona 2 strane, ja ju ne bih pročitala. Ali ako ona ima 300 strana, i ako se meni sadrži odmah svidi, ja to pročitam u 2-3 dana. Ti si čitateljica, tako to. Stvarno nema problema. Ja mislim da mnogo kreće od škole i lektire. I one lektire, ako su zanimljive, onda će nas privući da idemo u dubinu toga, a ako ne, ali dobro, mislim, to isto je, sigurno. Ali ljudi su opet različiti. Mislim, znaš, kao što neko obožava glazbu ili slikarstvo ili vizualan tip, neko to ne vidi, neko to jednostavno promašuje. Neko promašuje jezik književnosti, nije to ništa, se ja tješim, nije to ništa značno, ali sigurno da je danas puno teže, zato što stvarno ne spadam među one koji govore prije bilo divno, super je bilo, ne, ali mislim da se jako teško boriti sa svim ovim sadržajem sa strane, jer knjiga je užasno, na prvi pogled jednodimenzionalna, jer šta imaš samo te stranice i gledaš od njih, mislim, po tebi je cijeli ovaj šareni svijet koji daje milijardi drugih poticaja i ne moraš se utopljavati. Međutim, kad uđete u knjigu, onda shvatite da je ona zapravo više dimenzionalna i da imaginaciju usložnjava na načine na koje vam to ne može čak i genijalna serija. Ja recimo strašno volim seriju gledati zato što mislim da je to književnost 21. stoljeća. Mislim da ima toliko dobrih serija kako nikad nije bilo i da negdje mnogi od njih su i napravljene prema književnim dijelima i mislim da ono što će uvijek opstati je priča. Ona će se mijenjati, ali kad pogledate genijalne video igrice su genijalne zato što imaju dobru priču. Ne zato što imaju sjajne efekte, ali prvenstveno zato što imaju dobru priču koju i vi možete kreirati
sukreirati i možete utjecati na ono razvoj likova, na izgradnju likova. To je ono što zapravo nas negdje drži i što nam je zanimljivo. Tako da ja mislim da treba pronalaziti neke načine gdje ćemo osvještavati koliko nam je ta priča važna i gdje će se mladim ljudima davati priče koje su adekvatne za njihovu dobu. Jer da ono što se ne čini da je promašeno. Jer ako neko napiše roman sa 50 godina, sa nekim određenim životnim iskustvom i problemima u braku, mislim, kako to može mlada osoba od 16-17 godina shvatiti? Nema tih linkova u sebi. Mislim, meni se isto dogodilo čitam nešto, ja znam da je to dobro. I ja osjetim da to ima književnu kvalitetu, ali ja se ne mogu s tim povezati jer moje životno iskustvo nije dovoljno doraslo tome. To je bilo, recimo, ono što sam ja osjećala kad sam čitala lektire koje su bile potpuno u tadašnjem sustavu promašene. Mene to ne zanima me Tolstoj, ne zanima me ta zemlja, ne zanima me to zemljoposjedništvo, to je jednostavno mislim, koliko god kužim da je to i rečenica i da je to umjetničko djelo, ali to ne dopire do mene. Na taj način mislim da se mladi ljudi zapravo odmiču i distanciraju od književnosti, pogotovo danas kad imaju književnih sadržaja na raspolaganju. Tako da ne znam, možda ćemo se još menjati oko toga. Pa da, ali znači što? Pa zapravo kad vi čitate knjige, barem za mene, kad ja to čitam, ja si uživim u to više nego, na primjer, ja gledam seriju, ali ja već to imam sve prikazano. Ja tu nemam ništa, ni mozak, ne moram razmišljati, ja samo gledam to. Ja knjigom to razvijam, ja vidim, zapravo ja gledam što ja čitam. To je istina i svako razvija se, jer vama kad redatelj servira sliku drveta, to je to drvo koje vi vidite. Kad vi čitate opis drveta u knjizi, vaše sinapse i, znači, to kao da se, ne znam kako bi to objasnila, ali kao da se povlači sve vaše iskustvo svog drveđa u životu koje ste vi vidjeli i onda formira to jedno konkretno drvo i vaš mozak radi na potpuno drugi način i vama se zaista razvija taj neki kapacitet, i intelektualni, i imaginativni, i svaki drugi. Tako da definitivno je, ali opet ti neko mora doći u neku razinu zrelosti da mu to možeš objasniti. A ako nisi do tad od njega ili nije stvorio bar malo čitati, onda je to teško isto. Puno hvala što ste se u rektoranici. Nadamo se ponovno nekom skorom druženju i nestrpljenju očekujemo vaša nova i zanimljiva književna djela. Puno hvala. Hvala vama, jako su dragi. Evo, hvala svima. Mislim da su pitanja bila odlično prezentirana. Nadam se da je svima bilo zanimljivo i vidimo se ponovo nekom drugom prilikom. Može, hvala. Jedan pljesak za